Pre 20 godina Srbija je zakoračila u novu eru regulacije tržišta telekomunikacija. Tada je formiran RATEL, nezavisni regulator sa zadatkom da obezbedi stabilno, fer i konkurentno tržište. RATEL je osnovan sa zadatkom da stvori otvoreno tržište telekomunikacija u Srbiji i time obezbedi razvoj tog tržišta. Efikasnim upravljanjem spektrom, uvođenjem konkurencije na tržište i podsticanjem investicija i inovacija, RATEL je učinio dostupnim savremene i kvalitetne usluge i postavio temelje za digitalnu budućnost. Počeli smo sa jednim ruterom i svega nekoliko računara. Vremenom su formirali tim koji je razvio informacioni sistem i savremene elektronske servise, čime smo unapredili dostupnost i transparentnost usluga koje koriste građani i operatori. U prvoj fazi akcenat je bio na uspostavljanju RATEL-a i početnom regulatornom okviru. Jedan od prvih velikih zadataka bila je koordinacija radiofrekvencija za radiodifuznu službu na ključnoj regionalnoj konferenciji u junu 2006. godine. To je bio preduslov za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala i uvođenje digitalnog radija, a kasnije replaniranjem oslobođen je spektar za uvođenje tehnologije 4G. U drugoj fazi akcenat je bio na modernizaciji i proširenju nadležnosti na poštanske usluge. U ovom procesu pre svega izvršena je liberalizacija kompletnog tržišta i postoji više operatora na polju fiksne, mobilne, interneta i KDS-a. Na polju pošte je potpuno izvršena isto tu liberalizacija. Imamo jednog operatora univerzalnog servisa i 40-ak kurirskih službi. Republička agencija za poštanske usluge RAPUS je 2010. godine uspostavila prvi regulatorni okvir primenom direktive Evropske komisije i najbolje evropske prakse. Danas, unapređenim regulatornim procesima, korisnici imaju pristup bržim i pouzdanijim informacijama o poštanskim uslugama. U trećoj fazi akcenat je bio na usklađivanju sa savremenim tehnologijama i evropskom regulativom. Razvoj novih tehnologija doneo je i nove izazove, a sa donošenjem zakona o informacionoj bezbednosti, RATEL-ov novi zadatak je koordinacija prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima na nacionalnom nivou. Ovaj zakon je između ostalog definisao nadležnost nacionalnog CERT-a koji je dodeljen Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije. RATEL je usredsređen na digitalizaciju i primenu savremenih tehnologija, jačanje integriteta mreža, modernizaciju poštanskih usluga i zaštitu krajnjih korisnika. Danas RATEL predstavlja oslonac digitalnog razvoja sa zadatkom da stvori prostor za uvođenje novih tehnologija, spreči smetnje u komunikacijama, kao i da obezbedi uslove za savremene, pouzdane i pristupačne usluge. 2 decenije regulacije dinamičnih tržišta koja transformišu moderno društvo.